fagnaraka tsara zalae disadisa tsise fiainana roa nandritriny zegny afaliagna fogny fikasagna tsikolombelo zanary mandatre tamkoregny amin'olo avitagny nanambady jare malale yao tampukoya. Antomni salon de coiffure boutique Belle Métis nous andiasatika Ediema Etomni Point Carré Mina Export Saint-Douève Magneva Travel Nusbe Colis Location Axa Shop Haute Zone Madagascar Manulchawantika Point Carré. Wale mama tonga soetan Point Carré miarava atsika jiaby atsika niany mandrea raha mahatombo Ediema artiste zay fantadaza nandrotsorotsy fahazazagnatsika tamin'ny année 80 90 2000 ary mbala mitoetra am'izao fotoagna zao ty koa ny la mozika izay ataony fantatra izy tagnatin'ny la mozika mafanafana ary tao koa ny la mozika somary malemilemy amin'ny resaka la mozika tonga soetan Point Carré Ediema. Misaotra betsaka. Salama anareo aloha. Salama anareo ato ary salama koa ny olo magnaraka fandaharagna atsika am'izao fotoagna zao dia tena faly koa zaha mitratra aminareo zama. Ediema. Za koa mikoragna aminao Ampasimatera faritra agny Sofia agny district Mampikony midika ino zegny aminao? Oui. Tagny natirahagna le mama teraka Ampasimatera Ediema ary tanora tao avekeo hantitra zao mipody akagny koa zany ke tao nisy fotoagna nialagna ta tamin'ny mbola nianatra fogna zay nialagna ta satria tamin'ny andronay Ampasimatera zany mbola tsisy izy zany nialagna tao nandeha nianatra ta Mampikony tagny rabe dia karaha zany koa ny nandeha Mazanga jusqu'Antananarivo tatoy avy tatoy moa tatoy niasa avy ty. Nagnano karakory ny idiran'ny la mozika tamin'ny fiainagnanao anao ve tombo tagnatin'ny la famille le fiarahamonigny efa agnatin'ny la mozika sa nagnano karakory ny idiran'ny la mozika tamin'ny fiainagna? Antegna tsy ambo fa tegna karakarazany don zany satria ny raiko Rabelaza Ernest zany accordéoniste nalaza koa tamin'ny fotoagnandrony ary nanagna disque misy valo teo eo disque anazy 45 tours tamin'ny fotoagnandrony zany izy rety moa chef d'orchestre Neferes tamin'ny fotoagnandrony zany Rabelaza Ernest zany ro baba koa zah talagna olonazy zah nafantarany teraka ke nandova ary na zanako koa fa misy magnano koa izy zegny sy gnala muzika efa agnatin'ny la famille mihitsy zegny na dadilahinay zany koa raha lahiny dadilahinay fa tsy tegna le niteraka hiadako fa raha lahiny zany joro zany koa nalaza koa taloha mpiteny accordion koa efa zaha moa tsy tagny amin'ny accordion ndre fa taty tamin'ny gitara zany tegna somoiky. Dia le la mozika natao io zegny efa miarakaraka magnano la mozika amin'le ray aman-dreny sa anao mihitsy zegny nagnano ninao manokana nanomboanao ny hira? Tegna marigny tsy dia niaraka tamin'jareo fa ndraikindraiky magnarakaraka fotsiny magnaraka izy koa logno nagnano moregny zany le mpitandamba regny avy teo taty fara maha ino ma zany talent azy izany avy amin'ny Andriamanitra dia teraka ho azy tegna havo azy sahala mitrombany langa havo azy dia tamin'izegny ino hira voalohany nataonao le hiranao voalohany 4 septembre 1984 nantsony discomady zaho nagnano manahiragna igny manahiragna igny hira navoakany voalohany mbola 45 tours zany anao baka auteur compositeur arrangeur dia zegny hiranao jiaby zegny anao zegny manoratra izy sa misy
namagna. Ia iranahy aloha presque zah daholo namorogno azy afa-tsy elany nanagnazy irany iadako zigny irany Belazy Ernest ipodianatsika zegny abôko fa le amin'ny hiranao manahiragna zegny nagnano karakory le fidiranao studio tamin'ny voalohany tamin'ny zegny ambarimbara zegny izaho ty le mama tsy haiko manakory filazazy fa zah zany ohatrany natoko tegna be zah tamin'izegny ia satria matoa zah nantsovin-jareo nantsovin discomady afahain-jareo fa managna raha tokony ilain-jareo zah tamin'izany fotoagna ia zah koa fa tonga tao tamin'izay moa mbola misy Jean François tao niantso zah tao zareo de nagnano fandraisam-peo sisy kisikily volagny dadinay tonga de raiky ia ary natao moa le hira teo ny passe 84 io et 85 zaho afa nahazo contrat natao tao tonga de plein air io ia tao amin'ny terrain tany mena io Kiantsasino irany fahavitantena raha-tsakafo tamin'izay zay zareo Procops zany karakara azy tamin'izany fotoagnandreo zany zegny nalaky zegny nalaky satria baka taloha baka le mama tsy de narobe ohatran'izao zany le artiste mbola vitsivitsy ka tsy de nanagna choix be safidy be zany ny organisateur tamin'izany fotoagna de le anao zegny am'le famorongana hira io aveza zegny le aingam-panahy io sarotra zavaigny satria tsy hetany boanzy izy volagny tamina tegno izy efa havy edy havy ka io tsy azo atao hoe tarony boahana tarony rabenazy fa izy koa fa avy izy zany rehefa anao zany mametsivetsy zavatra anankiray de à partir n'igny izy milatsaka moramora izy aka hoe ohatrany misirikile agny agnatin'ny zanakatodohonao agny misy fiankira magnalognaalognanao etsiketsiky raha magnanjany zany matetiky fiaviany ka igny ana zany nametsivetsy zavatra anankiray de nilatsaka le aingam-panahy de koa zany anao no mitantara zavatra nivetsivetsona tamin'igny fotoagna igny za tsy azo lazegny olo hoe ino ma poète be zany na rabe fa za raha nandinika anao tononkiranaha tsy de misy raha maro pitsopitsombe zany fa mitantara ohatra zany jarinako zay Ndragnahary natokisako eky zazavavy nale mifagnahy no niavaka heriny taogno sy tsota fanjava fangiridagna zany hoe tsy mamorona zavatra fa le zavatra nofinofisiko te sy ny vetsivetsoko igny ihany tantaraiko misy ranao zay hoe raha mba fantatrao tsy malaza misy vaiavy nampifilafila zah zay rone ia zahay olo efa nifagneky zahay ia tondra tragno tamin'izany fotoagna izy mangatakandro fô viavy nagnano science tankatso de avy agny fedy université izy de afriagna raha tao mbola misy ive tsy azo zany koa mbola magnaraka koa de latsaka baka aingam-pagnahy azy efa sasamiandry kenazo izy tafara samby za atesaka da tsy madigny raha elo zay nilozako izy boka ty nalaka hafa za ela fangatakandro loatra nilozako le mama nalaka hafa za mary izy igny hira igny boka ny maromaro zay le magnano cover hiranao de igny hiranao igny am'izay nataony Marion cover iya nataony Marion cover nangataka taminahy izy tonga izy nangataka taminahy ara-dalagna nameky lalagna satria haiko le raha tiany iya tegna hoe zegny afaliagna ho anao zegny le mandrasa zegny le iya izy hitanao regny mako zany atao hoe hoavin'ny rapitsondre ia mba isolo rehefa tonga ny fotoagnandro agny ndray andro ka rehefa mba mangataka zareo hagnano reprise na cover aminahy tsy de misy olagna loatra le satria fagnamafisagna le efa nisy te koa ny hiranao efa malaza taloha
jusqu'à jeudi karakory zegny le fahitanao hoe hiranakaty zegny maharitry agnatin'ny fotoana lava be hitanao le mama vao mainka mampalaza azy baka ile havozany zaza aty afara ry hiranahy malaza volagninao reo ndraindraiky efa tsy zaho tsy malaza aminazy fa mpanakantoako ya ohatra raha magnano zany dia ohatrany tsy maty zany le hira satria misy mamelogno foagna raha magnano zany ary liranao koa matetiky zay agnatin'ny karaoké tegna izy baka magnano zao raha koa tsy dia maro filifilirony loatra ya hitanao sahala amin'olo mahandro laoka io mahandro ro ya izy koa natana bekari be izy io malaky mamonimony ya fa anao koa mahandro raha zavatra ohatran'ireny naturel ohatran'ireny za atao tsotsotra koa handro dia igny izy ohatran'ny mbola tia hinagna foanao maregny afaka maregny dia hoe le fihetsem-ponao zegny mahita hoe hiranakaty zegny malaza be tsy adignan'olo ary na le zaza madiniky tafara taty maregny hiranao mbala mahay fo karakory le fihetsem-ponao amizegny izy baka le mama magnano zao samihafa manko muzikinay taloha ndraiky muzika amizao fotoana muzikinay taloha zany tombony za tsy magnano hoe ratsy amizao fotoana tombony anay taloha zany ny hiranay zany miendriky éducation ya itezagna le ny zaza aty afara misy hanatranatra zany ny hira raha teo misy philosophe anankiray tsy tadidiko ny agnarany raha tsy diso za Voltaire angamba izy teo dia ny muzika io izy dinga niainga tamin'ny fiamborona dia fiamborona ao izy zavatra mahafinaritra ny sofina mahafinaritra ny sofina anefa koa nivorona tamin'izany fotoagna zany nitondra le afatra tondra le message afatotra amin'ny tombony na pigeon io na ino misy na voromahery io dia ohatran'izany daholo ka fahafantarinay azy fahafantarinay zay taloloha dia muzika zany dia zavatra mahafinaritra ny sofina dia mitondra hafatra dia izay zany ohatrany tombony kely ho anay taloloha tsy ho anay jemarera ho anay taloloha dia lasa mipetraka foana zany le la muzika satria misy zavatra hoentiny zany le misy zavatra tiany ino zany misy zavatra anatra ao anatiny fa ro magnaraka zany ny la muzika taloha tamin'ny andronay dia misivana anankitelo farafaratsiny vao mivoaka hira anankiray voalohany mandalo audition enony le maison de disque aloha hoe mahafinaritra ve zany muzika zany dia manaraka ave koa ny tononkira koa mandalo omida sady mandalo tamin'ny intérieur porte 4 censure mandalo censure muzika taloha tsy zavatra tena resanao rehetrarehetra ambany sosety sy ny sisasisa tsy any raha fa resaresaka zany taloha fa tsy mivoaka ohatra zao hirako iny raha mahafantatrao mantsy malala nijanona 17 jours igny tao amin'ny intérieur saika tsy navoaka anjare le hoe vodibodiagna hoe tsy teneniko le zany nietretiny tamin'izany hoe fototeniny zany vodibodiagna zany kanefa le izy tena marina vodiagna ny fototeniny vodiagna ny vodiagna dia zavatra manirery na koa ino koa filazana azy manimanina manirery azafady fa tsy dia mafolaka malagasy officiel zany latsatokana ngomangoma raha magnano zany dia nandeha tany amin'ny akademia malagasy aloha nandeha tagny zarivo tagny namaly hoe vodiagna fototeny fa tsy nietretin'zareo zay vao nivoaka izy igny hitanao am'izany fa ny muzika taloha tena natao hitezana tokoa hitezagna le ologno hitezagna vahoaka fa tsy ohatrany am'izao fotoagna tsy manakina koria fa mba miresaka tegna
vaovao aminaka zegny aminaka manokana zegny tsy tegna vaovao aminaka le hoe mandalo le étape maromaro misivagna telo be zao lefa telo ndray tsy voalazako so de efa nisiran'olona mitovitovy tamin'igny le aminao mida igny amida fa censure porte 4 audition ao am'le les maisons de disque de censure porte 4 ao amin'ny intérieur io de draiky omida igny mitsara farany hoe so de nangalatra hiran'olo anao so de misy iran'olo atsika amin'ny koragna mikasiky la mozika ipidianako am'izay le resaka atsika teo le hoe hiranao niaragna tamin'ny Vaiavy ndraiky elananagnazy izy io igny iadako Irabelaza igny le mitendry accordion igny papako zanany lamato de Sila ndray zany Sila ny tena marina fianakaviako any Sila fianakaviako Sila de izy zany mba nantsoky tamin'izany fotoana mbola tsy pira Sila tamin'izany mbola tsy mpanakanto akory Sila tamin'izany izy nantsoko niara-ny hira taminay tamin'igny hira igny fa Sila tamin'izany ndraiky fa nandihy hiranay taloha izy nisy nandihy baka izy igny mandiky Sila nandihy izy de efa nisy hiranay nandihizany izy igny mandamindamigny azy zay de tamin'ny elananagnazy izy koa nandihy tamin'ny ela jobo zany izy ke Sila zany tombony ho anazy sady mahay mihira izy mahay mandihy de anao zegny efa nisy artiste malaza karaha Sila koa zegny iarahanao niasa ankoatra sa Sila fo izy reo misy zaza maromaro nandalo taminay tao mialatsigny zaho tsy hoe rabe kory fa ohatra zao tansimena nge za nitondra igny teto Antananarivo tansimena za nitondra azy teto hitanay tany Diego izy are tansimena de misy atakiray Yasino zay zany izy re nandihy tamin'izay nanao concert ta Diego tamin'ny 1998 de hitako zare nandihy tena mahay mandihy zaza igny zare tamin'izany fotoana izy roa de ndesinay izy regny nangatahanay somantsara tamin'ny ray aman-dreny zareo ndesinay nagnaraka zay nakatra taty Antananarivo de azo lazaigny hoe zahay tonga ny formeny izy tansimena zay ataony formeny ary zany tsy adignany jusqu'androany tansimena raha vao mahitany tonton ijema izy tena fiera izy hoe nandalo tamin'izany formation ijema zany salamizany koa mambe koa soliste natao mbola tany amin'ny Brainly izy igny tamin'izany mbola tany amin'ny Brainly tany Marovoy de zany tonga taty Antananarivo mambe de misy anakiray magnangy Simonette zay koa fa commence malazalazy tamatava izy ndray manao bassesse zay koa danseuse taminay tao magnangy Simonette fa namoaka album koa izy fa izy tsy de fantatra ty loatra fa ny tamatava iny tena mahafantatra anazy maromaro zay nandalo tao taminay tao nalasa midévoler raha zany Jarina Bano alohany koragna tsika première moko Bano io tsy première moko Bano io ma agnarany zosa misy Jarina prénom Bano nom de famille zareo tena anarany mihitsy anarany complet Jarina Bano tena anarany fa zay renjanako izy tena marina de hoe nanjary efa hira ataontsika hoe classique zegny izy satria na ia zegny tany omboanao zegny koa fa mikoragna Jarina olo jiaby mahay zegny izy olo tonga Passimateraka zay artiste tonga na misy vahiny tonga aminay Passimateraka na mijery zazy na mijery Jarina lasa ohatranay ino za souvenir sy alalan'olo mitanagna any Passimateraka anao zegny mieritreritra hoe hira Jarina io halaza be karaha io sa tamile anao namorogno izy tay zinge zahay mpanakanto mitondra fotsiny le zavatra satria igny zavatra agnatinay ao de avoakanay aminareo de narendre mahafantatra hoe tsara ve zany loka zany sa be sosy loatra ve zany na mampilendalenda zany ary izy zany andray manolotra de ny vahoaka no mankafy na tsy ankafy ohatran'izany raha tsy nietreritra hoe ohatran'izany hoe na tsy maintsy alaza ty na manakory fa naboaka igny zany zavatra masaka tato aminay
naboaka natolotra le nankafiziny natotro nankafidy olo ninay zany tena marina sanatria vavaladiny lela tsy hoe miambo koa ninay presque raha milantolanto ohatrany tian'olona daholo tian'olona daholo am'lantolanto asa de tagny tegna talentako fa za nazaty zany nisy ery malaza koa za ohatrany lela jobo zao aza malemba iny elany nanagnazy nisy zany very jamora zany ta fotoagnandro i vetsony matsiaro le ino ma Black Nadia nanao cover anazy koa Black Nadia i vetsony matsiaro igny misy irana ihany tsy ketsiko fa tegna amin'ny ankapobeny zany saika le hira milantolanto tegna nafantarin'olona ejema anao miaraka mihira isaisaka hiranao misy viavina manao igny niarany hira taminaka depuis zany 84 zany fanjany anarana tsary niova izy mbola izy fo synthèse-naka jusque niany mbola niaraka zay nomboaly ary mbola hiaraka zay bokeo mbola andehany amin'ny anina zay andehanao fetiny zanaka mampikony atao iny amin'ny vilakalotody manomboka amin'ny 20 mbola any zay efa nasainareo ma za de tonga tsy hoe de valiko anareo tsara nomaly zay nanao fetiny zareo tao amin'ny impôt tany amin'ny espace rose de rehefa aveo zahay koa nanomboka tamin'ny efatra tanoany koa de miaraka tamin'ny zareo amin'ny paramètre sy ny mpitsabo-panampy tao amin'ny espace fenitra tsy de efa nalavitra zareo samby tany amin'ny Bepasse tany mpinamagna zegny anareo zegny tagnatin'le firagna io anao sy le namanao mihira ifanja ia ino manko le volagniny zany izy koa fa ho avy Zagnahary mahay zavatra de zareo moa tia hira zahay koa tia hira de nisy fotoana nifankahitana tao amin'ny orchestre police nationale tam'zany tao zay fankahita Isabelle zany sateziko voalohany fa Isabelle mo andesin'ny fitiavagna de lasa nanambady izy agny aminareo avaratra igny izy nanambady sambava izy fa ifanja zany nanambady aza tsy nafoly le tarika izy mandraka androany zay mbola miara mihira nomboka tam'zany 84 zany isika androany anao zay le ira fo ny asa nataonao sa nisy asa hafa koa nataonao hitanao la muziki manko le mama ohatrany tsy de natoko tegna za taminazy ary isorako olo karakara za teto maro producteur nandray za teto isan'izany zary tazako tanora zavakanto kolotsaina maro ena na ministère en culture tena nagnampy za betsaka tam'izany fotoagna fa nazana tsy zany za le mama tsy de natoko tegna loatra de niasa za ny tena marina police malala asako officier de police za io fa retraite fa misy rotagno na retraite za zay rotagno mahira za fa ngala telo taogno ya police zay de mihira koa zay mihira za miala milanja basse de milanja gitara tegna marina karaha koa zay le fihetsem-ponao zegny mahita hoe le public le mpanaraka anao le mpakafy zegny taloha ndraiky jo zegny misy tsy mampitovy sa le tsy fitovizagna zegny tegna ny mahatsara izy na zany aloha resaka voninahitra le izy za moa le mama zavatra mampiavaka za aloha regny koragnin'olo za ony tsotra cool zany de zay zany itiavan'ologno za za tsy magnano hoe za tegna mafoaka amin'ny resaka la muzika fa zay fahatsorako zay karaha jojobo koa baka jojobo za zany malaza tsotra de anika le public zany lasa mankafy sy mankatia zahay za tsy sanatria kory tsy hoe mirabe fa tao nanaovany za tsy mbola perte zany taminanao zavatra zay aloha de isorako re mpankafy ejema misaotra mipoatsatroko za double salut isorako zare mpankafy anakazy jusqu'à androany za mbola tsy perte zany fa nisy fotoana kosa aloha vaky langara vaky zany hoe maro loatra le olona de ndray tsy mifanentana am'izay le mpitandro filaminana zany ndraiky efa mazay vaky tsy tanan'le mpitandro filaminana le ologno indrindra tamin'le lajoby regny
igny za tena ohatrany tondra zay lavitra be mihitsy lehilahy joby ankoatran'le volia mahita amin'ny fotoan'androny de faly antegna le faly za ohatrana tsiaroko kely mihitsy nisy tamin'ny toerana anankiray nisy mpanakanto nanao talohanay hoany de tsy de nahazo olona nefa tonga tao zay tamin'le toerana nefa tamin'izany nefa sarosarotra anaovana zavatra Moramanga sarosarotra anaovana zavatra Moramanga io Moramanga re Antsirabe Mevatanana Moramanga Antsirabe Mevatanana sarotra anaovana zavatra io tsy hainao mihitsy hoe inona zavatra tena tiavin'olo ta fa isorako voakany Moramanga aloha fa feno zay tsy mibezana zany tamin'izany fotoana tsy mibezana zany de mahafinaritra fa manao fisaorana mialoha eto koa zahay am'le mbola ho avy fa de mbola tsy niala zay firy ny public anay na le taloha na le am'izao fotoana mankafy le hira ataon'ireo reprise ataon'jareo cover io de mbola lasa mirona ty aminay zany de misaotra betsaka zareo avy amindreo agny zegny misaotranao koa ino zegny ny projet ny asa magnarakaraka am'ty taogno ty na amin'ny taogno ao avy zay io za zao manao fely maneho felantsiny aminareo mpikarakara lanona Sainte Marie Folo Pointe Manoro ezaka misy teo Brickeville Mangily Toliara Majunga re zao tena ny insiste mafy mihitsy hoe anakanay zany fa zay izy zany managna eritreritra andeha France io misy organisateur zany nakanay fikambanana be miray anatin'ny fikambanana zany kavaratra satria président Soleil ito Antananarivo nanao contrat aminay manana fikasana andeha France zay tompoko fa ima mandeha France tsy karaha andeha passe-mataire mampikony niananao mividy be de rosy niany fa tsy maintsy mbola zareo amin'ny consulat zany tompony teny farany hoe mahazo mandeha sa tsy mahazo mandeha zay zao ny mba tonga zay tsy mbola efa mampiomana hita any mampiomana am'zareo Marseille Nantes ezaka mazigny Paris Bordeaux Limoges ohatran'izay nitadidiko teo amin'ny agnatin'ny contratnay ao misy tsaiky Villarreal ohatra misy an'izay koa tsy tadidiko ohatran'izay ke ho avy zahay ho avy ejema azy matahotra anareo fa izy koa fa mivaly raha amin'ny visa ao ho avy ejema misaotra reo ejema tiagna ny tafatafa aminao eto miaraka amin'ny légende olona androtsirotsy fahazazagnanay zay fa manampetra ny fotoagna ke alohana mariparagna antsika izy sonao misy hafatra tianao ampitaigna am'le mpanakanto zandry ny avy afara amin'ny resaka lamozika amin'ny tontolon'ny zavakanto ny hafatra be aloha tsy de misy hoe hafatra be manakory fa amin'ny fitiavagna lamozika ty de misariky sainy amaneritreritry izy ireo za hoe de mba anao zavatra gasigasy foana gasy ny akoho gasy ange matsiro aloha tsy miala amin'ny gasy le retsy de verenantsika atsaraina ny antsika eto indrindra le na ny parole aza ny teny gasy tsara teny gasy atao le parolentsika tonokerantsika moa zany amboarina tsara mba hitezanareo taranaka atsika sy ny silofo sy dimby mba tsy tiany zavatra mamofady rehefa itsika artiste natao teza vahoaka zay fotsiny mba tsy manery akory fa mba misariky saina manderitreritro de courage anareo courage anareo zandry taranaka ty afara zay agnatin'ity lamozika ty fa de babetsaka be misaotra betsaka nandalo tatao aminay amin'ny point carré mirary soa koa amin'ny zay asa zay mbala ho avy amin'ny magnaraka misaotra atsika jiaby nagnaraka hatramin'ny farany amin'ny magnaraka koa bye bye